Suna ipo video nang ngobze ivne bangbe malay zai agu footage malay kagana Ukraine government mene Facebook social media ge post te gai baby gene inna sakli gai radle Ukraine government mene sada the United States mene makada be deploy 800 Stinger banai 1000 Javelin zai hacket Kamikage drone Ukraine me hange pera kam gai dle IZ deploy 800 Stinger banai 200 Javelin ze tingim gari lim robe helicopter zai jet fighter aircraft za kabra be gimi dle IZ missile gum za phokpa za tingim gari za kaple zai Kamikage drone ka chebze zimna cho dawlak le achules du lim roza 3 point me za herei gari re metin sia dibe drone le po drone ge om reme zai magda da be fitting te duibe drone dle zai ai rudna mak za mate mak za US mine Ukraine ma hange US dollar 1 billion pe ra hange du kam gai dle zai ai po be rangkang 1 billion US dollar mati magza Ukraine phung pa kudle za report mane sale tati bacha kaka US manai Zelensky video call gane antau ro gai bege US mane Ukraine ma hange pera be het kai be high cat grenade launcher zai changming rifle zai changcat pistol zai haimadai machine gun zai haimadai rifle pera hange kam gai dile iron magza 200 javelin zai 1000 light anti armor weapon zai 6084 anti armor system zai 100 switchable kada da be gimi crore me rei crore me pera hange US mane Ukraine ma hanga sam het kai dele zai dibe ngan di lang be za US dollar 1 billion pe rab za ngan di lang dele ai po be mara samja US military mane Ukraine gu president Volodymyr Zelensky da ge sam pe chi gai be gene Volodymyr Zelensky ne social media Facebook ge post gai be gene ina sakli gai dai dele ai gene mai mui gu news ka loi gai dele